Ebyamagara ne bukukibuho Kazire Health Products Limited. Nibakwishaho Kazire Lemon Green Tea Drink. Nibakurana Kazire Orange Tea Drink. Beine na Vit Fruit Drink. Nywa ebyaba Kazire oshemeza amagara gawe. Nakwakira program y'ebyamagara kuruka yombi byose bire nokora omutebe kanisa nkaburijo Gloria Kanyonyozi kandi rizoba ntusakuba ntwega ahamesho twino mukogu Dr. Joseph Magezi naza kuba natugesa bingi ebikwatirene na mesho no kutwakubasagareberera ngo kukirana mnonga burubiro binantu bantu tujika Braille Day kandi ogno musheija owa inventing nasho waretsereho okushoma kwempumi kandi twakoresa mu gishogu twenda tumanye okuhumana kuretwa hoki okuhumana tubasa gukora kintu tubasa kwerinda tuta kanangwa haba hariho no kuhuma okutwakubasa kuragurira kandi okakira twaza kubanza tuze owa Dr. Kache bitotebwa kunywa ebyaba Kazire Health Products harimo Kazire Lemon Green Tea, Kazire Aloe Green Tea, Kazire Vit Fruit Juice, Kazire Orange Tea hamwe na Kazire Water kandi wanoenda kutegeta ha program eji zomsumi yawe zo messages handike kigambo ebyamagara sigaho umwanya taho kibuzo cyawe taho imyaka yawe naho rukurga ositereho otsinkire aramnana ishatu munana ekibuzo cyone kirukwata hamagara gawe n'ubyakuba kitakwata abiturugamba aho rizoba bantu bahamiza ngo ntuje gumantu barondera abashaho bagume babagarikemo katuvanze tuze umukahumuro kake turga untugarika ntargaho Dr. Nakwakira program y'ebyamagara yabari mutebekanisa wa program kunyakira program y'ebyamagara a TV West abarebi bitabarunye tubakira kuganira andwale zikwatirene na misho. Amazina ndi Joseph Magezi mushawo wa misho ku rw'umuraro Eye Center mu Rurembo rw'Ambara. Ukuma mesho naho rukushanga umuntu atarukweza nakake no byakuba arihehi nekintu nari ajoire birahuri Taweza no kushanga iki kintu cyona umuntu gumuntu kitarimo kirye cengere. So erisho rukozwe nkompira so rushemeye kuba rukozwe kuko kureba yina karahuri kakwikirize ekerereze kutahamu deni nana ebyo munda ebarabasi kisikwindure cyo wareba kabisha nyarazi kazombungo umuntu kabasa kweza so umuntu nabasa kuma kugira ngo utayine iki cyona nabasa kuma kugira ngo akakantu kasisikire akarahuri so ikereze tikutaha munda nabasa kuma akugira ngo munda harimo akarahuri nako kiragwire tuwabasa ikereze cyabasa kutaha nare umuntu nabasa kuma nahindura tunureba ogunomusi ogukwiha ebyerisho byareba mukabitwaro ko mbongo umuntu akabasa kugira ati akweza so ubwo musina go gwarwara urwo rutindo ndubarwacwe ko rukwatanisa ubwongo na naki nirisho ataka kabiri nikakora nkafilmu yo mu kamera nari memory card bwa hati isekaina hati ebyo rukorera byona ngiza bugwaha bikeza bugwaha hati emisi ebirundana bitwara ize bikwaso gumusogo muhango ngo bitwara umungo buhindura icyo wareba rugaruko giruta message kigaruka umuntu yimye narashitami akurikira kureba so hati okomana ko kubasa kuiza aka film aka noma wabotine obotine film ko mukamera for example tukatira kishani mucyarga na rutine memory card ako kishani ni kitekwa gwaha rero kitwari ukitumu mu studio ocozye kibone kurugama so film yabe tari gukora n'ikishani tikikarugama musonje basa kureka wajirota kibasa kureka wajirota wabura kweza so ibintu ngo kutwabigamba byona byo no kutahweza no kubasa kurugarisho ryenyine kushangwa terurumu narerwire narubwongo so okuma ne n'uburwire umuntu ari kuzarwa nabwe kuzarwa humire
nari ukatungo kuma wakozire ebintu nibyinje bikureta umuntu yahuma icyo kubanza umuntu nasa kuzarwa atari kureba icyo tweta congenital abnormalities umuntu umwana nazarwa atine misho amishuza kuri ibihengere byomba atari mu misho atecho na ubwo nazarwa ry'impume ondizo nazarwa amisho garmu kunka hine bicuike bitarmu nka karabura kakwendekererezi ushange gatarmu nke ugumusoro guru kutwari bitwarebo mbungo ushange gutarmu so gwe nabona aba ari impuma ine misho garmu kunka atari kweza abandi nibazarwa batari kweza bine akahumisho abandi bazarwa batari kweza bine pressure misho so atogwe azarwa ry'empumi kandi ejo okumuko muringogwe umwe nikubasa kutambirwa nari kubasa kutatambirwa icyo kurebera aho nkoko kuma uko kugira ngo umuntu yazarwa tini misho uko kutambirwa so tuyino kuma ukuri untreatable kutakutambirwa tuyino kuma ukuri kubasa kujanjabwa ni kumwana yazarwa inakaho ningo umuntu mukuru akahuma ina ahabwa kaho unabasa kujanjabwa kandi tuyino no kuma kutubasa kwirinda na munonga nko kwa leta za butandu ukurwana ukunyuka sinduke teransi za accident ibimwe tubasa kugira tubasa kubyirinda umuntu twaza kugira ngo ahumire cyaje mensa ngo mishege gombe tiga kugira gata tiga kweza aho kuba amisho abergona nganga kuri kintu cyumwe so washanga umuntu ahumiririsho mwirinde rukwebo guti kumwita mpumi natari mpumi ko irisho ndinde bandiriye so twabantu gamba akuma cyaje mensa ngo umuntu tar kweza umisho gombe ebintu bikureta umuntu yahuma biryo miringo nkeshatu icyo kubanza n'ubuzarana ukugira ngo wazarwa tini misho nari wazarwa na misho garwire garamakaho garam pressure nari gine bicuke bikuburamo nko ko umuntu ari kubasa kuzarwa inengaro ina nari atine kuguru nari umwe wagushatukire nerisho naryo ndibasa ko umuntu nasa kuzarwa risho naryo rityo dine bicuke bikuburamo nari ritarimo complete rebye bihengere byunga so hatecu nicyo mbuzaro izo burwire yabo ya hari nyina nari umkwangwa ibyo bicuke mu biti byabasika kwangwa na munonge byamisho umuntu yaza ariho indwara zo kugendera umbazire kugira ngo ininko burwire nari nangwa bitari ndwara genes ubutonde kushango ino butonde yuwahirirwa uburyo muzire tuwagira burwire ubwe konka ko wazara umwana wamuhereza byagendera umutonde kandi ari indwara zo umuntu akuba ininka sifilizi inkaka ko kasirimu nkabundo bukoko bukubasa kurwo umukazi bukazaha mwana azakazarwa indwara za misho icyo ni cyumwe icya kabiri ni indwara infections indwara nka kukuna gamba nka indwara zo ndetse kuri ubukoko zibasa kwatirisha bacteria virus fungi all those ubukoko bwona basa kwatirisho rwari rihendere ruhumira yatajanja rwo kurunje icyakashatu ni butandu trauma icyo tushangira na munongo mbana bato abana bato bingi nibakira kuma ahabwa butandu kuba ko bazana bacumutwa becumutsubuti becumutsempitrizo bahindira bahumire na munongo misho gombi naririmo so ibintu bishatu ebyo bibasa kureta umuntu yahuma Tukiri program y'ibyo magara kandi kine Dr. Magezi Joseph Nwari natwegesa ahamisho gaitu kutakubasa garindaje okutakubasa kwerinda kuma waba wazayirota humire kandi no kutakubasa garagurira in case garwara twaza kusomka humuro kake mnonga ntugarka ntargaho